siusi haga kyntait jong longkmie ajar kasan tangi kun kasang hi ngilaya lek banyu kendo ya kiba syam ya kene kalanon ta hadin bang ngilaya lek ngasang hi ngilaya kendo ya kini kiba haying jong ni kiba syam ya kene jinjia siusi hadin bang ngilaya kendo ngia wad ya kidaw ba balai ka sejia ne ta naklen jong kilaya thu ini ba ki ong ba nakalen jo ki kimot ban lai khai ni khulung po mo CHC ha kyntait jong longkmie ajar khasan hanrai kabasiusi kolong bat kabasiulungo iru kolong nama ba nakalen jong doktor bat di staff kimtre pediang yaki hapo CHC nakadaw ba ki ong ba there's no equipments hapo CHC Ummulong te nakataka nakalen jo ki kila ya refer ya kini ki bahayeng jo kini ki kong balaj possible hospital te henry kajingkali ka bami yang ni anda kala refer te hawa kataka kame jong ni khulung ibadai ban ladai ka pori iban khana te khulung namar ba ka kumbakran ayu ka khli jong khulung palami shaba te how come ba kin refer ya ini blue balaj possible hospital kumbaya thok ni ba hayin te nakalan jong ni nilai kendo e doktor ban kali ban wadnya ba balai kalong ta tena doktor ila batayangi ba kila refer tambangi pan ya kanika refer letter mo baki refer possible hospital andai tangilan juk lista baki doktor kimla bana yang ya kataka refer letter te hawangi kalipat kumno fi refer mo first thing as per the medical term baki they can call it 108 first and foremost they can call it 108 ban ayaka whatever possible help handai ki khamla ya kata. Secondly, hawakili iba kabriu kamdan show kata state of mind te kidaban advocate whatever possible help po CHC henry kiklam na kata ta hadin pat kini ini kom digital rumi i ya kita ki ya tai briu ba ila jen kha hanti la yalam shing jong iban khai te knong te hakata kapor nakalen ka ki ong haka medical term ka plasma kam release ka get stop teki don't come your professional doctor but release ekta plasma te henry ini kong la khot ya ta doctor la kong malaisin ban release ekta plasma dan ban release ekta plasma henry tai doctor ban tre te nak ta daw itai kong la Khlad ma shen